Alungil sil merar bekladra hui agi mal mrenga sulil uplamo kada uplamo makartial nia belsela kau bisa akla. Iwa igel bekal program lagi dan angartia kalau mengkeda ora idung Joel Toribiong ko host program. Madiregal tegal contributor sa program Mr. Moses Uludong, publisher at Taberao Mr. Jackson Henry. Malungil swel bermermil tederuba. Apa mura program lagi deh Mr. Henry aktingu tial lagi Moscow magkora tomatemiara ya kata soy bermiro. Okay. Kamsole kampes malungil swel bermura miruba. Tigale adra pelaul mara artiam tira mara outside lo mesa shorgit. Eso lang mura program lagi deh. Last time lo dul bekla ade tial tora crime belawa. Anamora point namo gireda kida public take some action Tiago opinion ragandi. Kada toram riget mase askuma arbuli sadiga ser mula relit. Gireda toram riget mase the power of the public. Se klisi ira atrablu step in and try and fill in sel voidra o tutela ma enforcement ra la rablu. Kita ambil saudara tiang ada last time soal mutel man manganmu kumagal saudara ni. Segi del tukur masing tara away kita enforce agagi del crime at least report a crime agagi del serduk masing neighborhood watch. Tiang akti mission tiak masing ngarinya difference ra tiagi del urior neighborhood watch ma vigilantism. Vigilantism maturam rigel adel ma la almori. They take the law into their hands. Tiang program ada kalborse. Kada ma they report a crime almora authorities matiki pa record ringi mang sooner or later tamo o spega gid record the information and try to piece in information so lang arrest ra adel tira perpetuate a crime ra neighborhood rigid mo. Segi del tora neighborhood watch sama lorior ablura Miguel serak ngaraskura Washington itial neighborhood kim kiringi berubah ang kela University District yang adik medra University of Washington so lang medra la Green Lake sel doral moragel store say mo obli le ngari sign ringil warning kamama member neighborhood watch matigil criminal ma burglars sa omes sa segi del sign mo madakta mong modiakal tergibal ko ramos slow down ma crime direct mo na reporting mo ra bla police tigida ko titiagi del mora atara belum lo mesengi tigiding il sign Emmanuel tigidil sign ro mesengar atara criminals etmo cautious mase a neighborhood aragol adal ngartiagi del bulug omes rarat potential criminal intent to steal tigel adal suspicious about the reported steal matigida bo ko rin ng birubak nga kamo apply tagi del program et motion lagi del sign mem ko na lo mereka ngaringi segi del company ngakal non-profit corporation tel Pacific Islands Heritage Foundation aku spek ringi mamalaga agid so lang gidal hopefully gidal adra kausis aklamo o trial modular hui kama community so lang labi agidal o mereka ragal o tergiba adra mo cautious if mas skum the trial create a crime retal blue ali kita mo tutak la miruba el all time semora sel orior ma ibn airai arni sel sign la mesat mase lakamolub adam. Saya berai dung amle program ngara kana PBA. I was my own personal mission. Saya korakat ngara kamel me akpan be disappointed leng. Au melubra gagil public place amal mle pakit. Ada di melube moy taulam alira madala astawang mablay ma gagil school ma ivana hospital. Sebab time even swadel mutub til tengah ramlai melub rik lalu open asbri melub moy taul malir mang tara habit man le makit nga kaman le ada PBA mak promote walwadal mawngil bulu nga I took the action to try and minimize agigib
Kambes atara time makpar karam ligra. Obisra kam lat gidele. JR building adara pala horizon na may interview nga gidel program guru ni. El aga ko ila sandi na ma. After work akmira am liga brother tamna tu bara windshield ramli. It's a message to me Memang mo ngay hukpo nga hukpar kara. Tila Pacific sing makak may tamna tu batayar nga. It's a message to me, masay, don't mess with us. However, at the black consistent yang arngi, ulus pera Senator Diaz el ngara radyo arngi promote mo sa sumuga malami mo sa olbaol. Di all time sige el programa la malororling sil umurara gagi del public place en mal mo der stang optiga is el other melu. Sige el programa man lo help change the mind of other blue. But hopefully, the neighborhood watch me rubak. Another way the tribal cut down a crime. Isang good example. Gilburang esar ang collar police report sa license plate tiga sina. Amle help arrest the team tiga dim law more pretty guilty lang. Ngaria adul mesa mila evidence. Sige example, when the people in the community report a crime and help pra abolish. Kaya compare sa kumisungi it's like an inverted pyramid. Rogol organization na agora pyramid. Gagari ngarbab, imran me klor tiaryo. Lenggel ngarbab al mereda police send a message al mora rogol police. Matigid adra blue men mortyang. Digid lang ami tekli. Mase ta adra blue tiri lang amo ba klisi el report a crime. A suspicious crime. Mengtiagi del sign na dumul mereka dara building ma office space ma even neighborhood mablay and criminals sa mo trigibel cautious like masa avis as kung maging trial raid at tialblay in area neighborhood watch lo mesriki seguida program sa kalma marurungi leng dan nga ngaria tora mariet mase crime as el tomlisel foundation da society Menggila del kira bulu dia ka crime ringi lu menggila crime ringi especially atora drugs. Then arang lagi da se bol se lagi del makitel kar mal to melia family it's another cause a split a family. Asuma ruba ka uspe and maasa digal se el harawa expense run a family mengmornya klauto ka mangarangin. So I believe that the people should take action. The key word is the power of the public. To mga krisil mo na adarablu, to detail monitor and report a crime na neighborhood. Sige na program na kaya sokal excel ko ra share kaya kaman sale merubak. Yeah, kaman sale otherwise. Tato nirma neighborhood watch. Kaya wala din na kita hukka traditionally wala din na ako equivalent program na. Kalau mal so sebelum basu mulbede berluasnya sebenarnya luas sebenarnya luar lama rumsat leman ya lagi dulu guys oke lah sih kita usul lagi deh apa ale yang agak logela ada logel tiap dulu masuk masih kita nggak tahu deh Mas waktu itu terela ada belum belum involved yang belum lagi ya kita di sekolah teman matukora belum environment teman bela kunam kalau mesel ada pun take it upon themselves semua antara melo mesel the how she pay the sel stomach mengakul Laduli il mundo duli sel sistema rata marsyawan. Sel bulis rabek ke belura rata marsyawan. Umra al-nabentia ada sel belur betul sin selomai solding la betul beli. Temengal se tela ala kira imur blai. Da adam madin maiga ini ke momentia da lain. Buai sera angel ur belau al show. Member da bulis belau na melgo. Isel bornya tong dereng orang menunggu malu dereng dereng bilium order maigan itu mendengar luasin dah. Isel pada time dengan angin ingin polis nasi.
Lak malum da so yang lebih for example. Lekiri mura leitor tim chino tiros. Dia sebenarnya ruli lo se tigal tigal di malam rat pulara dengar la leitor governor. Istera di malam rat pulara release ide mo manitora cera lo bli cera talamal mai kan lo la kirara. Done misal pol bonia do adu embeta ba hedel di elang kitlen rada waya ko amana mo ka bukti amma ini mah mau tinggal jadi rego amrulat tuh roba amne na mo to man ne tu dir ngeligir man jadi kalau sa ngi dia kubulo sa da ngi la pa mo at ko yel mo das ngi di yel mo mo na mo da se mo tel na ngi dia ngi ro tu tel la mo la dia ko to problem ra se belo nice usula yang mesti do kabar kora itu aku nasak mal Wila mura Jackson lo to dra mal milu dasu. Yang arnya hearing planira tiam no mereka ra. Special prosecutor. Malungu a por atra blu. Question am lotil wasi omom dasu. Atra government tergid ta corrupta. Ei represent ra adam le respond. Awase yes. Din dia tartir report. Mangwal di mol ibara madam radel ngarengan. Mang akum das yang ada start tergil ke garel toil wail tila gide morur ngi imol mol kan confidential gide leng akum das watara issue gide del mal mongil mesang lo batilang tirgal adu report ay gan mortir ngari confidential gide mortir atial public safety ma secrecy of information ma confidentiality sibil gip they sometimes say ya se direk gide correct ngil sugum report ngak mga airborne sa sudah kalau si Olin Jackson. Hindi di one road utur tial. Makumbas yung club gul start ngileng. Hindi ako disil to kalau luma. Ngaring gel yalap. Ang noe yalap gel bigra conservation. Yalap. Hindi kami na coin na siya wala sa elite. So alil statement el white la igid el dongul di continuously do melek ringi indi maral mol ule gida del gida o maral wasi adrili di ngaran tu mergit marbulis el do report tegan mortir mo do maral til wasi tegi pra confidentiality til to nga di maral ro to mo gi akmul wai sele nga president o moreng sinina tutaw en wasin 200 grams lice abri de bela chis Ali say from the president's mouth. 200 grams. Makarang dia ka emergency. Asuma 200 grams of real tial bulut tiada dangerous bulut. Makko dik mul say I believe in that. Dia say del mulula la algorithm ngi. So bay rule garel toy esta tra community gid mi ko gid rom ko ngi eventually arwi wala ditin mo madengelo sin dia dolut tial makitital. I see. Man sula ram giluta. Like I said, sometimes start the malgigray, ding self-consistency, dim southern omregdagi del sign, and dim mo next thing na mo kora part culture gid. Mang maintain a crime, matigid other direct criminals, sa direct mamadaktel mo ngilik mase, aliak porsek mo madami. Mang it's a two-way street. Oo, mang. Kasi ako last comment terhage. Kapsulay ada bay. Mo azul muska. Mr. Udong. Ako sa topic raw. Mga lil odo sokol moral ko ada mas beres marela. Nanga talinga imora tukol kumesini grande. Tianga selondi rugul belau. Ini lo sen mora omora mukul langsung dia terubah ala imbang lagi. Self-close dia ngaringi belum pada asal. Ruli selondi berabuluri, berburu belau multi tir, ikan berburu kita bikin berulungi, sirkul mereka ngaringi. Engel belum pada asal, udelia belum berburu belau mo. Opsin liga belum malu betul kami itu belum malu mak kuat lautor super luar
Mula asal segi. Ak bulan kalau setiap gini mula nomor dia apa? Akhirnya mulu siswi klebela lagi. Era tiap gini lo menggarap luar. Mamu beletak lo olta. Ngalia tu. Kalau mau beletak lo tiap suku mengambil bertuai kita tuai. Akhirnya dia kan pertama dulu. Sebab kleb gosen anak. Arun balatik sirbat mak. Malu ben Klaus alay. Eka mut kamdade. Malu ko klep tuludra. Al ole sinti ka besang. Men legumesingi asegi elal mal upload toira. Abelar elal tiagi adro laba klisi mambete malungil besni mai. Amlamo gayu rega dem lamo kasabak. Diga sebeda bleke ngedel melko to especialist do mesa biru to. Mengklaw tu telera rumesera kidul kut maklidra klebela orgid ra igal syugang regid ma igal kloba legu smisi ia kloba legu mesrengi yang kapal lagi lagu asal lagi kloba alkara alsen akmal le make sure mule organize akne ngarabai melgo ngara sa igal morgono ko amadani ra mak akne make sure magi organize o meeting atu marubah ngruik member ni ngarusmo marubah ngaraus marubah ngayau 10 years prokuba makmal mengudra tire sikal du ulel ragu kra marubah ngabala tiagi da ko mesrengen imurat ko el cloud to trail sel yedas misi egal hamlet bela lagi da mal ngamal study tiang sel gumese ela global bela rogi ram lamudel maigal state tiga rumah maigal state udud nga state cabinet maigal hamlet adre tigal sibti ngara wa oror maigal lulu ngara state cabinet di selmer segi del hamlet loit segi global hamlet mang aku mesegi sel ku meseng okmong kada sebenarnya saya kira hamlet lagi tanggal tiadul ngara aku ngara kabli atlungal murah kabli murah hamlet murah state murah nation mal suku mai gigi del hamlet igi ya first respondent ra arolela tora aklebelauma omredra igi gigi del sumo makmal lo ngaringia example akrobat ngaringi el mereder rakmam a member olbira state ningas me namokor lui rak to lui rak el tim iwai rakki indi dia lorula la lo terma nga barid mongeruru bak obak klisi rablu om ka indi wal kwa dia ka ru olel dia sel tolora ro tel belum melibat toy e guk tingara ka indi gal ku sibur kemam gimbal melang mesengi namo ge namo belas was mula rumah sa tial belur state was memo tebringi di langa ongeru rumah kalko inding dia kal wala kal sebelen kau influential mal kuala rumah mengakose gai gidal agidal sumok mo kotel el basior omred la belur belau ngaram ase terus ara grassroots level ngar segi de meralme mengakiom das wasin imulat togol el kirel gotmok le suku mendiakan ada rasa ed tel togol mlgol wase kadam lisi rakle belau kid ni belau kid lisi gida ada kal bol togol suku omred sel ko tangara ulen ata atlamal apimu segi dia kam saula mister uludong tiagi tu kam korang sekali bila lang kam letak setiagi tu deh toko era global. Oh aja. I say ngaka akmal support tiagi tu meeting tiga le rubul belau ma agak global agak 16 states. Di gama adanya orang mal feel bad leng mal orang dah belum mam mengnamut tidak time singin plan ini postpone. Here's the problem. Merila tahu bak question nak masih tiga rubah kan sering orang mering zabel murang ya. That's one question. Padu aras kogi. Ngaringi ya, rubakal dakal madak teng aras kogi. This kogi ya, you have to be si adale mga kogi. Alinga dakal 727. Beteban. Nga ses na. Beteban. Beteban. Sel vol landen
Siyempre tayo mal banda mong ngayon agal madaktil nga raskogi. So, Mangyara logistics rin niya. Talaba na logistics. Hindi ka biltir ka ruba. Mar staff for tir, marog titrir, marog. Kung I say, kamaman na mo point, masay, question up masay, kita mo, ban mo rin ngayon, agal, meeting ra, tayo de kloba, kada ka to palmer oryo. Sige lang nga, big question. Ilang ako, tukon lamer kamamara, tele, Council of Chief, masay, giram le gora bluebiw. Makabamak masay, okay, mong malungil. Hindi, tuwata nga sa real mail. Oh, so that's the big question. Kung hindi ka saan mo clear up masay, taas of LMA. Hirin mo, trawan rayat eh. Oo, exactly. Ano ba gagawin nila? Mag-crawl eh, live aboard, alam malungil. Hindi nga tingin na issue eh. I'm not trying to say this because I'm from Angar. Di kita matangay na optokal na para court, mga historian sa Balagoy. A crawl culture ba lang na nangyari may. Kung mamasama na ba tiyal, klobakal, elmoringal, muli sa sel, o sa arubak. At sige na arubakan mas sigidil for nights and day and weeks and months. Lulu, chantelo, malak, divine intervention. Imsaral ngay, tigiladoy. Ang ulagel doon nga, statu El. Ang El stands for God. They got the power from God. Ang ulang urbalaw, urgamul, urgamas. Yeah, that's where the beginning, eh? So you want to show them that area. The question na, artiras elong lamyak na cell here, you know? Exactly. Another one, cell omega, cell that kadamrolum, kadamara, adyo nga nga idalo, kadamalool ba, emral, morsel, alool, mol, mura babul, morsel, next apartment. Morsel diya ka Kaya may lawak may rubak, umra nga, ayagi dile, life after life. We believe in redemption. Katolik nga dili kamlay, 2,000 years. Kita 4,000, 3,000 years, adul man nga life after life. Mang nasoman magtitigar rubak, o mo sel diong. Sel dis amlesang, mo tagi da dol bringi, mura next apartment. Salvation is possible if you are a Palawan. Oo. Baka nasoman mo ba say, di question ako say, masata nga sa real may. Oo. And last but not least, kamama amal lagi lang ada rubah kan mera kaya orang klela uwehara sang na malaking uwehara ali 1950 gambes eng mlel nga anthropologist archaeologist manggamdar ngaure because he knows about the cultural mo ngaure interview rig rogur clan el musa ngakl ang tlagel duy marwatang olaba duy ngarar klublil mga leader tir madal si iringir roguy egi mola ba kirela. So what we've done again na malme reassemble prepare a book kama. So we already have a booklet lol say turat adra gel blay ngaral duya lola man mo help programa mara case nga court case es mara kilo imon sanga Johnson Turbiang mesak sa olek imamra nga tanga tele you have this book o ko other belar rule state ola bay gagid in katamal klol litigation na utama duya di mora abi bilargi. So we sell me somamal mo o bagil ka pilol or tigar rubak masi tigi da giblam reli and maybe it's time tell Council of Chief Rebelawa mandate masi blue sa siwang kamiu ma klobang kamiu di wat tagil book. So yes akbal support gagid leng at the end of the day we try to find a malungil policy moral other belaw iter klobaka a pre-existence na time me Catholic marang lola ba economic sector ma democracy etiagida ulbugin for so many years so we cannot just throw it out the window we have to preserve it sige da point na ron saula adal bay ka traditional chibe Moise Mr. Toribong ako umdaswa a constitution gida tilbeli tial charter organization raklo ba yang aktiful mo na bluma marangaral ditirgat tu la blu audu dertial government government sel losada to ko rasiwa di mo uritirgay mama mali olga da maldi mo tatate mai you know what lo titirgan ngari ul ruba regal udo government mera bluma alom do dertigat de security eligible derse warra mo oita ongeru ruba kal morio jagal you know ditirgal true legal agay fiber ngaral ba
I see. Itirgay yaw do. Mga mo, I see. Misal mo sa the government ma aklawak mangarang kumama man dis padre. Itirgay yam sa dani tudo dele klol am talolger ndiolger tir dia katara tam la lolger ang ariyo ruba klol am. El punya uror o mga sa may garo maplakat may kang. Exactly. Mang ngarni sa gidel government agora tuming was India ka konstitusyon was India kam tumli underlying principle tiyak to. Hindi tum na tumli. Itum na mga rap true la belum daw tiro ang gitel imol belum tidi. Tidi nga wasel meeting dam larngi sa sel gotul meeting dam larngi rajim. Ak tira kam impress trail di sila ruba kara long. Tira ka batok. Hindi sel omor agem po, kasi bisa dra uang merong. Hindi tal uang ang arakan sul of chief, hindi tal uang ang ordeng sergi mo. Mang setara isu gunda sing gira del correctly. Atara isu tiro agi de trula blu na mo ka ngoroel. Edi gal masad. Itray masad rin di aklo tirak la siwang masad rin lo tirak la kampi gempo. You know? Asyuga mal blakat mat. Ibala mal blakat. Al sumar mo ray do ang arya imora ad claim ra claim ray do ang claim mora kloba. E mal bata solution. Matiging un morme. Lendia ka tararuba kan masaya tararuba. You know? Dia kan sampai kalau asing, kamu ngatingin mekres. Dia ara man ngane tokor belang, ngatingin mablimi. Di mergo secure ni yang merabai. Elai ke aku nasyon lam tamal. Deng kata di sem council of chiefs di tilu matelon merupakan ngasih. Tirga rubakan belau rogu ya. Ngak selbo ko mesra ngare lege ngwa tik. Hindi responsibility ng authority ng ruler. Kasi mlada tambom dural boray do mo tubri aspras pagit. Kasi ngari aureol bulu mom dural boray do na ngari aureol bulu. Ese lo boringa bingel audo do state government. Tidim sa audo del ngel mereda ng mabe on kagama. Itir government security elis audo del ngara official expenses mang akum das ngira del correct sa del peace. Lera gante kalipudra bulu. Ako rin mo morisendi. Ako umbra sila concept la sengire del udli. Aklora yap mlo appraise tara ut mara village. Dia nga village ra Kagil sa the northern part ra yap. Magi mo nget yang aga lagi magi namo ko sibe namo songren. Karbok masay med bara bay med lima mungure relax sa lutil may magi mo. Somehow the topic came up. Mak masay, you know what? I know why all those people in Palau are fighting over title. Oh yeah? What's your opinion, Masi? It's the money. Follow the money. Oh, and that's how you solve the problem. Remove the money. Makulek. Hindi ko pinirtir eh. Tiga rugo rugo ka na abra nga laba duye nga ragang. Dia kan pay. Itiente. Oh, oy. It's an honor. I see. You do it. Tilang it's an honor. Magi ja. Akloba kailte. I say. Kau ya asur berat. Correct. Akin po ni tritigal gel sur bergit. Makada sur berti. Na change ra. I see. Namo tirin mo ruba ka namo mitut edigal si ilman mabatingan. I see. India interesting sel dito lokor nga Mr. Uludong la angara summer amon sel second. Second oy. Oh, I hope ang sel bolor lagi ta kada ko am part sel lokor. May gay gid lokor am lakat mokol Javier may gel ko am sorry. Kada mo kay ngari part sel gid kan friends mo update gid lo say mangarap progress ra ga dure. Iya mo meaningful tial exercise sel do ru. Lel sumudu ki mam gardi mo adu dio om yorngi me dia ka follow up en mo dia ka bulgul tal tol kita bulu. Okay. Mada kung amay gal maskaw helbo ra itu mang kalapor sel kuk tapi kan kau. May siya nga lang tapi kan nga ngara social media. Egan margol lerul buil. Ikada madengel wasya president Blan Mutel declare ma former president ng Blan Mutel declare. But ya ngir mga blon sa dengel wasing dia ka agenda tirgan mla declare. Men mutel lang ko na tirgan ka adam do rasyon sikyo nga kaya akmodul yang ara mangaral separate from their official duties. Still campaign slogan sa tira. Adira ka. Hindi bay na to para i-clear lang. Big time. Umumay sa social media, ya presidenta go as far as Texas. El mangito para araad,
Yo ay sabla rule maboloru. Travel ra West Coast tumtigil nga ada beraun mil mora kwam mora saibal mangaria arwi da social media al goram lamo share udaswe. El atirgel nga ra outside angar ogal basit. Tirgel determine la future bela ra chilis. E dia katartil el mismo la 3 dala 50 cents an hour. Dia katartil pera PGST. Dia katartil face egal belsel belaw. For example, kita bilgan bin sir kita government wase kaharara PGST likit milil si tercera pandemic. Kat harara ADB. El away kita mgagarel tokoral the face ar other belaw mang aul magda gora ngara problem reminder gid. Responsibility gid pay. Even though Allah moram di I feel obligated to pay my share. Di sel opera share ka ya benefit mo mo gagray e mo frustrated the society di kira sila. El atri gid la godel bagol awal baset tilkira ay clear belaw. Adi aklo dang lisig del burden. Tidi mi dang a progress part tial belaw. Blamo paradise malungil kula turist kula ngara. Di sel mother belaw simple ka adrahon to. Yang ada imol buigil mal lo to dia ungil. Ngora si tedi ko beswera di akti anan mas article. Lo ti aklo ko gukmal tayo ulit. Ako rol at the minimum 16 hours. Isel of days na akon fisil nga rae. Lalaki ang madya ka sa amal kaya sa apertial klangal de kira alsel. Mang ako na mo asi. Tirgal marada lagi del amla matigan ngil wasi tirgal kira ay kira belaw. Lungil bisiri le dia ka burden ertir. Al sumak ngara Texas ngilma kat mo I'm going to vote for you. Ngari ako der belaw lob ko kura Antonio Bells. Imle ambis. Amno maget al belaw rogir. Mag 18 days lagat sa Albert. Nga pamle pati. Engame absentee balot. Betul family na Antonio kira outside. Family ring biologically. Mung makat sila imong, ma-Alberta di 18 days lakats. Di ala sige do amla yang ala krigid mo acceptable. Ila ka mal maningil wasi. Ogol ba center. Ogol ba center adre bela betul adre ngayo betul adre blilo betul adre irai betul adre. Ten ari waktu adre oror. Maybe termutu betul adre oror. Itirga mo determine la future. Bakterial mo do ratira tutaw. Ito ang daso, si Tiagi del Senctiol Bodotura, probably one of the most important determination na klubol belaw. Siya ako na di, siya kalbring ina, kung kaulis pilgirin. Tumia, bela, di imol bululat, bela di declare ngir was in paradise, yan kita kay top-top mo ito. Imagine, di kita madiablo nga, diablo nga inisir ba buluat silme, kita ko Mr. Tara Paradise in Tara bululat. Sauler, wala ito. Hindi ako nakabentar kaya. Dia kumsa dengir, mulai dung yang ngaka terata mak disya kalau mana kalmura ka kambes tiap belang. Dia nga botri belop ting la message nga dak masih. No vote without taxation. Oy. Lebih gila ulam lo nga revolution lagi. Taxation without representation. Oy. Lagi na opposite. Ara kadara representation, hindi ka tax. Oy. Hindi ka make sense. I mean, from a logical point of view. Exactly. Kira outside, kau marang na game, PM, namuryo ra nga career kau. Essential effect ra, outcome ra. Aklangaran adal tira kira bulu ka jakam kiringi. So, why are they non-resident voting to affect my life? Why that can make sense? Ako nagtuk masih. Pero the change ringi. As kung somi will secure belaw, tak sakit. Harap pay your tax. Oy. Pay your tax to Palau. Oy. Hindi can make sense continue and then really trigale politicians. So, if 40% secure outside, then it's a must that you have to campaign outside. Now, to campaign outside, require those. So at the end of the day, it takes money to win. So what happened? Tadi mete tamamraw,
Awin. I see. What about the qualified al-ad? Lungilaw the swir? Ungila program retir? Ada kasaril ilmura termak ilmuran rabulu. Ulam rigilam seed bulu. Everybody have a fair chance. Abraham Lingana, born in a log cabin and liga room na alse. A self-educated. Di will marak mo say all men are created equal based na Constitution ng Amerika. Ang left fighter mo president, e declare Emancipation Proclamation. E di mlakal metet or marawal Yadar bela wajak. Del politics kita. People with the money will control this country. Eliminate leader mo bu. Why say? Jadi yang di lingkaran amal adra bulu adra ngaramong. Obama. I see. Obama di presidente Amerika. Kapo Mr. Udong tiyan. Dia sel maral to kira tal nilo mesay gal to le. Bay makita ro gurgi awati agi. Arad lo bakli si tial bulu. Arad lo bi agulaw. Marmetet marmraw. Adi lugo. Adi mukko. Ada tuhil masih. Dikit ada media omyang. Harus ada misalnya sedikit mga kadire mo kitarong to ka misalnya aus. Ya liko mal mo sisiro to ka ira makbukaw. Ang ani alam tem pura delicate ka mo ngapan mo ka. Ano sa to ka lo sa ngamba. Ay kam ko din buko ni. Mang ako mes trigal ada olbi agula ya mal dang sa kambio ada olbi agula le ngelom stiral mo ba. Kom din mo sel happen at ko tidil mo. Akam asar mo ko mes sa TV ram rigel masyawal ma Australia ma ara angar olbila sa tamigis mo ka kawat. Sometimes physical luldaswa kampitra luldaswa sengra wil mortial bulu mga kasi ko ngayon tamigis mo ka kawat. Etrika na sel na po tal sigang eru sigang mo ko ngayon rain. Akum da sa tial roy ng ngarang mo da dire na maulam monday. Lagi na mo mer orom ngalya session orom. Jangan tinggal dia kalau Oh, hindi ako din mo. Ito ko natin nga naman na Kita nung kurngilin. Wai kalau orang itu ngeru del buila, amde lang moria senkyo. Itirgal terul, o in los arbur, telkora direl dilmu, kitir elalsi seketu kurang sa Venezuela. Ngala presidenta surang whip sungkora amadal mudar au foto bedia, tinggal mo malang bai, kendi I doubt it. Len tekadi deng mesaigang muk tirgal ngarai. Ay krela administration ngar olbi aku til mukku mukram asar ulo seguida un mes imorato hoy sugum dal mas mo okla gal mos eder adul la bangale ay del tol do sa la etel bulu al aku timral mon mol di waisen mo o de gal masaw Ya, kaman saule Mr. Udong. Da ako diras terkamen tra akmo mortal tapi nga. Kabo. Gimana? Aku excited tak of Island. Yo, aku fitsil lo era morak capitol, national capitol. Dia era sil sa kadi na matang ro ko aseng sel State of the Republic address actually an annual progress report el presidente mo olvida ko lao hindi ko popularly kada kasing State of the Republic address Will di general kora osenge kersera porsia mlem sekete silver tanda mlem sekete kakaro ser adra belu ma government official sama arang kara school dire kanangi mlem sekete gallery mlem sekete ma ser ablay mlem sekete la tirgel usual el guest la sora nga adra news semla mo niya tru may imra yaklo sira nga niya gid liga sorak lo mo mak-attend melu sa news in terms of tial sora in 2 hours so ako dangalil ko tal kamang tal sorak tiay gidi maybe agel mlem fil era 15 years na mlem mo nga niya kamang di tiay gidi nakamlami sa igil dia tiya nga daitang man 2 hours sa aigang aku gumes ning atari mai ang election year mendia kat CPM mlangu adrala microphone ng mestiang dia kat telgibel mukorangu ang maya aldim mai midok madawesa aldim say kita wal koram letret teletial liga kali ku campaign ngi kan lawo mereka letter rakal
warna kal presidente tamlar mulai gele esorar ngin start agotar other belau tegit sel mal slogan el presidente aus per ngi letia ser agotar morto e tegit la los per ngi frame la discussion embargo ngi so isi berngi la spend la first 20 minutes el ngara igel ki kata mlar meng si igel ko humble beginnings ngi emral me igel challenges ra family ngi mengungil story kata mengili lem all sel vote campaign mo sa do isi mang masawa dal mol start ra aset tu aseng tel tial sora aset basa atela flora sora en progress ra ura kalmen di ulak paseng gora atarimal ko campaign kal tiang 2024 sora mengwal ko the last year ngang di ngang aku mlor ko di ser 3 years ngi ngul me agel maybe ra highlight ngi mo kada message tel arang del iga gitu le sora ngi tial report ngi so erang aku messer ngi first hour enggang malmlo its ministry ngal ko ramle structure presentation ngi its ministry mlora Ministry of Health and Human Services mlora Ministry of Education and mlora Ministry of Agriculture, Fisheries and the Environment imsel labong yang mal tui trigel adlo ko mal exemplary performance certificate ko mal ngilo reo ang recognize certificate ure nga sa ulang margong en moraigel programs ma activities al sel el ministry mang-highlight ta progress ngi ngwal ko rang ro lel maski da siya singa lalo asiga do ngarang for example sa bora Ministry of Health ng sel doseng step down facility sel amlamo transition facility tirgel ngaraw guru le tahi nga dia kalabor ngiya amor seigit mangguko otia progress ngi so mang specific to the activity level and diregal manggakarak all time ang wamere kay mora Ministry of Education mo spero osisiul template malu tretai le margo report out ay progress ra mangungil other book tiya kalau program sebel dong ok loreng sa president sebelum ay program di after 1 hour mlakaber atul ministry makwasay ay kel next 6 ministry al akakar sel 1 hour madum ko ram wala ay gitu le estimation nga ding after 1 hour semester 10 yang akire kan mera orior 12 o'clock kan meeting mendimlo ilaba era ilaba doria tua akto pa meng adir kal nangil engil sora makmay maktiwasi elang ditelgi buku ngatot tabdi tial kapira sora mang akmongil oiwi mang dirgal to mal matiagil ma after 3 pm ya humes eta obisa present tamla issue ngi especially kung meral abra media so sa igid ya adi sekal dingul share gi yak men meras to nga ngadir ka maray invite kali akring sila presidente a presidente sera bolo dakyal tal al el OIC na beral wasay mangwang ra kabalmente en dilul wasay apol watal belaw abang oy takabel ngoy sel igal mla rabaw sel sugum mla amat kaklem la mo murtel di malal seigi denya kada wasay mangoy takabel seigi dia assessment tra president tra ay ding ay galguk intervening al ministry amlo ja ngi remeng sa detail ding dire gal di mo muy seigi de sora se galguk mul mertiam guk mul share ay galguk di seigi da ko dimle osenge ngi mle report ay gal tengi of course tiang atemela campaign mangko dire gal mulo gal li seigi dia Pamgora hotel semeja. Oi. I think I got a Sora. Yes, it's a chance to report to the people accomplishment rakaw. So I think he did a good job in doing that. Di Sora ra wa belaw kuk atergi sel atmosphere ngi ma aigel belaw rior ang atergi. Di unfortunately nga ka tigib spoil nga ka lekira Miguel magwam sel dos orang tigid leader sel bora stadium report me adrablu
inspiration. Sige da missing. Akaswakal mo doon, rin saan mo doon, yung magi sa spirit nga. Sige da speak nga. Lang, you're the leader of a country. We already know what you've done. But please inspire me to believe that you're gonna make a change in this world. You know. Wa Obama no doon, hindi mas aluit. Lang doon mo doon. I think maybe that's no offense to the president. He needs a good speech coach. To give a coaching na aluit. Lang inspire Suadro mo duel bagi sa burud American server nga SONA, State of the Nation Address. Era trialo ko di mo oroguya ombrot 12 minutes hindi mo daran spulu. Trialo to ako kito mo. Ay mo ko din lugay. Oh, and then nga inspiration. I think the people of Palau should be inspired. Adang irma. Nice. Tede. Nakamal aktire ko bralo sa bralo sa katamra campaign. Presidenta usper sel campaign. I see. Atarimay le mo siyang morbol. Di kumesen 2 hours of campaign speech sa mo ay galurela ka activity sa government. Ay galuloy ako to presidenta malgoy melmutre lalsis. Ay galurora education ay galuloy you don't inspire at all legado ngede. Nothing new, I say. Maral akmal de akumbral was yang girel ngaringa advisors ngi manus speech ngi rulin direct sel mal kora abakita rungurgi awase ngrasel koto problem rela lalsis domestic ngara sel administration ngi bela atko tutelalla ako the leader at alitial sel domestic indi share adan na mother belau komal dingura 2021 in May ali do ariam na motivus adara motivus ariya adan na abli akal busiya Ito ba 2022, ngari har adal dire kam lamol dimus. Matara mar adam la mga absekti. Tasel belaw ray kan morgol. Ako na stay kita highest ra any period ra history kita. Isel mal bring to ko lang ay gel di lo ra gel buy gel mladra ka kalbus bil sura kalbus ra March 2023. Ma adra sinal bil ko dire duro. Ma adra sinal martiang motivus. You know, mengkal atore elis mengkal lubuy gamla ng pang ngaria question elang itigan masada. At least the world mangala aradramli ini kamu tinggal wasing kamu dekra. Oh, itu sing blaba suicide. Ado meseng at least really omsu besel latap sing ram to tinggal was. Aku mes era segi da kodal maklangar aku nase aku to cloud to telel Lemmeltiar adra plulat include bela. Mal subum seigi da problem Gomez, seya girel musmo. Elang magral elang. Yang Gomez sendiri nukur ni. Amal masanungul alitial kodal mbang lemuringia atilu para luar. Endil mukul merela. Akme ngakau ne expect wase musmoni. Kami Gomez ram digel mol mutra President Biden. Dio ko sa na school malu baikal Ara ang may tuwa mo. Mapresiden tayo bula sila mata ada igel mungkin may tuwa mo de handle ringi. Mga akmal lah pengen kama kumesan ral kita nguling kumesing amal masam. Oh, bal kage kerel ada kumesing mana mo. Mungral gide dalo selo segid na wait ya gide time. Lamal gide mo adadul motor mo buaktul mokla atletar o mo tokol mo spe baklam ngter o aktiyo rengalo se naringia tokol agire mas mo era sel tokol tia solar system sel tokol dilira ko am lo se mo dire gire so se ego ko nucleo paulo sisibi ara higa maklo tokol ga aklol ade dire om toda buai mo dra blum du kalton lagi del no wins mouth termodali waktu akti pesen wase dian amne girel mo el mo win al dal mo tabe kalton el al sil mal me temel al bela loreng so Solo ludo. Kabo el por ahí do. No, ya kira kan lulureng sini da radio mang ngila reporter ni. Ngari imol to il kumdaswen dilil girel mutumbori omso del limis. Man le matrabli la bulis.
mal wasing kagida acting director game na acting kada mal proud ra bla bulis ako think that's a wrong statement to me other way at this time bla bulis ay correct bla bulis at rude amare dernya kira Texas jadi ngarsi order belaw mang kadermur tulwa danim bringe mang sel atringi ako wasing di multra administrative mare di kala sal biandra si ablu ospera comfort kita sel me striar pulis roma sing mongilar umra kita amna mo to do sta dening wada ko simbay gurtiar bila pulis ya presidenta mora Eric Mulwase kada mal proud stil kami sa gagidang active game active you know altang ugin no singal di kumda sa end result tingin mi adra blua abla pulis ospera bes improvement kami tarakan kita di sini sauler por ahí dong kita melamor celular magala program lagi maka mora lightning round mang 1 minute each magumur ka Mr. Henry mo tam saul maka digdep maka malib olomes raga gidle Al Jazeera se base ngara Qatar but malib all cover a more of Middle East awahin India Pakistan area Indo-Pacific crisis selgumese man mamitar mo gora tan makamadal ngira akasa leng there's no question in area genocide say tiga nga dio mo ba a residential area mang di mada imol family mga kakmalwasi since area diplomatic target a Israel and dahil makita dala siya teng Amerika mora Netanyahu mo say kamang na other belaw I ask you mo say cease all violence sa lakasa and dahil ngarang kita part of the world community masel bol sa adal abuling yadal mo step up it mo say tumiwa tiyalle makamadal ngarngia mal one-sided kumdiyo o murtigal adal defenseless mangnamo do 4,000 na adra kasa na kay makmadal innocent people 14,000 are children the world should be upheaval on this case you know South Africa nasura Israel yadar belawan le victim na World War II I think we should at least write a letter we may be a small country but we are a member of the United Nations, and our vote in the United Nations is the same as vote of any other country. So we should vote if we say we condemn the violence at Gaza. We are a member of the community of nations, and we don't like what you're doing. Somebody got to do something. Ang just to update on that, melarangnya joint resolution, el Senate joint resolution, exactly buku express tersel Senate lo may sabihin lo say girel ngari ceasefire. It was calling for a ceasefire. Melepas nga Senate mara house yang nama ko era house di gyal mo. Okay. Mang even then indirectly la presidenta directly girel top de directly dula statement tingin mo why should the chief diplomatic relations available the president is the chief ambassador lagi gaya head of state he should write a letter never mind that I mean it's okay to have a Senate joint resolution but president got to take a lead that's my opinion okay sulang kabo Mr. Ulo dia ibang waktu saya tingira presidente girel sa solar system kasi suaglo ay lo se yatara accomplishment sunang administration sa solar system ak mengira sa ak ngambe involve ngir kung tera kung balik Taiwan di lagi mo kontra dik mengira lo se gida ak mengira kasi sel gel batteri o gel sel mo sel energy rasil se top de amligiren ngaring sel kembali kung tera amle provide o se misal kuidra ngadro mlela ay ray murgat pa ako undas in still at mo compare balom to sel to sa president solar atel nuclear power mal se len to wise kami sa sugum ko mo let's say imol nuclear plant ngara imol kante me sel ngara 10 20 miles radius around it ada kasi natang oknari Mada kasi lang hindi lulong kan. May ay kama kita klaro mahmal umralo se seguida tara accomplishment tra president. Legiran ko makli ay manal ang area problem ring is tiya gidol. Legal batteri liya bukan mo. Alindi giran ko makli mla mo ring. Ako mda sa tara accomplishment ring ika a post office. So, umralo
Etas el mal buk accomplishment tergin mal soak abas system. Loro idealis. Saya malak malo aiser mil. Transportation oli diura belu agut maklia kay sara belu. Elal palbriga alala. Alu emna kamasatial sekretariat. We have to do something. Saya kita message merul makmal baru malamat ragu ka minister girai nangar saya kita trip makmal das wasi saya girin gut makli di girin lomdoi saya gir bas el pai rulli di imol bas system lugil air condition marogui el morar bek ad marangal gasku dengan ya security ini kan emor rulli ka parking lateral renrang keskelela mesal mesepel lambat par kesel takrar adami ratial it's carrying our hand atial traffic be oro malum da sosial kita ay more accomplishment tergay mal umibigi ya saule Mr. Uludong kapang Mr. Malum das wala ibol to il dilla presidente mdi manat mula turo makto len balgula tingila si gider go gider del tech party this umbe go tra obugo ra WhatsApp mo si gagida tingila WhatsApp mo siya amitsuru adio mesera ngalagele dio mungurang mabla tingil mo tra nangas mong stopper tiek mo ngalagay kom sa specter taan mo mlili bay kan plato agara la le rogo in man sumo ngari ngagi rem responsibility yung girela public safety em report ra kita dia Memang kom sa specter taan mo mrulay ka memang masaul te deruga ang wamal longital discussion lagi ila sa guk timra next week direkal mail guk almutulong usel sora presidente mem sa guk mo ngil ko ramal morala mo nala sel ya kita mal brenga suli wal bekla do ko mo sa makan elal guk sel ma di meritia program e do kat makla brenga mau next week di meritia me iga